enya bunu ni ban freedom ampa ye krom ye difufuo ni domnam ne nwa ni ebunu papa bi techmani banim ye krom ni bedua bayire san di bayire afahye enya bunu ni ba ye krom ye dikosia bo ampesie ye di me ho abaaba bunu ni mfri na bunu mba ni betimi kuku ben sa ni ye dwane ma na odua ka se ma wade bunu ni ba ye na edikosia bo ampesi ye aponofo ye na edi ebunabunu kwan me pacho ye Ghana fo ubeko stream ekofo di fufu ni ebunabunu kwan ubeko Accra coastal areas no ubeko no mo di fufu ni ebunabunu kwan omanya abonofo also you cannot sell your tribe, your culture to us without saying trivial things. Me Asante. If I get a chance to sell Asante to the world and I say Asante to the world, I will never mention fufu because fufu obi edi fufu